vaireng te o milo thil sak thin tu te chi bei vek ule voin hi mars ni sak ni le som ni pani ania nimin lam chanchin tharte kan han puang ange nimin choma dar so pakhat kan vaireng te tu vc house New National Highway 306A Land Owner Association chuan committee an kowa he huna hian SDO civil pu Isaac Larempuya CLA IO le NHIDCL IO te antela he huna hian four lane ramlak tur chungchang soi ho ania heti lai hianin thutluk na siam thei ani lo wangin kar khat chung in ngai chang turin hun anin pe ani he meeting hi James Ville ringan kai hruain member kal khom te tangin four lane atana ramlak tur reassessment nei that le chungchanga an ngai dan te soi ho ania New National Highway 306 Land Owner Association lam chuan CLA 10 assessment an nei to sa chu NHIDCL lam 10 an pom thailo awanga reassessment an nei le chu huan lo ram nei tu te poisa an lak mai tur ti khotlai na le poisa lak tur ti tlem tumna ani thu soin reassessment nei lova CLA 10 assessment an nei to sa chu pom mai se an du thu an soya heti la hian NHIDCL lam chuan drone manga survey an nei atanga estimate an siam cheng veibel cheza somthum chu CLA 10 assessment an nei tumkhan cheng veibel che somko pathum zatin akhuma CLA assessment atang chuan company in huan nei tu te poisan pek tur chu avain cheng veibel che zanni somni pathum ania hei hi company lam chuan mun nge ya enfia that andu awangin reassessment hi nei thatle ani thu an soya reassessment nei thatle tura hian poisa hi ti tlem ngor an tum ani lo thu le reassessment an nei tua po ama aya lo tam ta zok po an oma assessment masa angchia emo aya tam ani emo aya tlem ani emo reassessment an mu chu ang chu mi puita hna sem an tum thu an soibok ani meeting zone hu hian vaireng te o chuan NHIDCL hnuaia policy bial and call tu manager saksam tiagi chu zona zotin poisa pek tura assessment masa in aloti to atanga ti niam sakna na saber chu cheng veibel chekhat ani thu soin ti niam sakna niam ber chu cheng singli le sangkhat ani thu asoya assessment masa aya poisa dong tam jok tur po he reassessment an nei atang hian mi pahni anom thu soin pakhat jok hi cheng nuai somthum pali le sangkua ti san sak ania pakhat jok hi cheng nuai sari le singkua ti san sak ani thu soive bok ani tlong taka reassessment hi an nei the ni chuan thakha de chan ve la zo fel the anin be sei thu asoya tunin hmuna hian huan loram som pakhat en fe to ania CLA lamte hi an ron kal lo awagin reassessment hi cholri ani thu manager chun vaireng te wa hril bok ani free army medical camp nimin jing das ri atang khan CIJW sikula army public sikula vantlang mi puite tan athonin free medical camp chu CIJW sikul te bu seya he huna hian athon vekin dam doi po sam chu ani bok free army medical camp hi nimin chonhu dan hi khan khar ani a aning hi na tan tukin jing das ri atang hian tlailam dan hi thleng hi ani chunjom leang free army medical camp a hian doctor che rang medicine dental le mai chelam ten thuwa nimin khan tol chunga tangin in tirmi za somni anama heng jinga hian mai chelama in tir kumsom thuma tanga kumsom lin kar jinga nuteya bok oma mi som panga zet an mu chua thu soin andin mun ti chiang turin dam do in lian zoka in tir turin an hriat tir thu doctor ta chuan soya hei ba ka hian vunlama har sat nei anum nual thu soin heng hi notice hetiang hi notice India chuan a hlur ve hrim ti an soibuka mei che ku mu palama ru chuk tu an nei an in tir thu soin pumpui thalo gastritis anom tam thu soin hei hi marcha lam ei tam wangte zu in le mezel zu wangte om thei thu an soibok ani zeng thiden na pe Mizoram hundang rualin nimin khan vaireng te CACC huam chunga po no pangkum hnuai lam tan jeng thiden na pek ani a vaireng te CACC huam chunga hian no pang sangkhat zali panhi hne na jeng thiden hi pek tur ani a
nimin khan no pang sang khat som thum le paruk ne na jeng hridan na hi pek ani thunga target an phak lo na hi no pang za thum som ruk paruk ani nimin lam khan ko chunga bu sang sanga jeng hridan na hi pek ani a bu sang sanga jeng hridan nei ve man lo le ei ve thei lo te chu voin lam hian hel worker lam ten ani na kal chelin jeng hridan na hi an pek chun zom le dona vai reng te si si nuaya target an nei zat sang khat somli pani hi an khum thei anin be sei bok ani RKS meeting thu karma sakhan vai reng te si nuaya RKS committee te chuan meeting an neya he huna hian kum sang ni somni pakhat atanga sang ni le somni pani financially retana fan an don man dan tu chungchang soi hawania a hlom len dewa chuan damdoi ina CCTV vo ni se anti in sak chungchang vai reng te kongthar otostan bula VC10 raman threya in samek te chu anbula CRPF duty ten chori turan ti wangin an chola hemi chungchanga hian police ho tu ten mala in mipuiten inan sak chun zom theina nan boi pui sak ngala police tamatanga thugan don danin CRPF te hianin an ho tu sang zo ka tanga hriat tirna an don huna tan ni hi ngak turin an tia voin hi ni hi zo na turania voin lam hian chanchin thar om thei tura be sei ani ramri boya duty chungchang nikum lama tanga Mizoram le Assam ten ramri buai kan nei awanga ramri shula police duty ta chuan ngor takin duty an la chun zom mek zela hre thei china tun hnaya hianin heng duty post sang sanga te hian har satna tok anam lo ni in thukan dong ani no pang chiu hun son vai reng te health sub center a health worker te chuan vo in lam hian jeng hridan na an pek chun zom le dona wang le report te siamang e wangin voin ni mar sani le som ni pani nau chi hun le kaltura an lo ti to zong song te chu ni som paruk mars sani le som ni pani kal jok turin an siat tira hetianga routine siam dang lamani awang hian sub center a kal thin nu ho te hriat thiamna an ngen bok ani vareng te o milo thir sak thin tu te chunga lom thu kan soye